voin October ni khata tang hian bi ko thir dam doin PHC a thok tu in dailo wangin boina an tok so tan meka hei hian mi puite har sanna athlen chho ngei po arinom hle ani bi ko thir PHC hian central tanga an poisa don thin internal performance agreement IPA tanga an sum hu tanga anin dailo phusung nan mi pangangot mai an sor thina hei wang hian nimin September thatop thleng khan pangai takin an kal theya ma se IPA tanga an sum hu thin hi nimin September ni samthum thleng khani in voin October thla tanga an top ta ka wangin thoktu anin dai talo hle ani tundin hmuna hian bi ko thir PHC a hian laboratory technician an nei chun pakhatin maternity leave ala ka wang le IPA tanga an chormek pakhata top ta ka wangin tisen mai baka te sang sang an ti thei thin po am ti thei don talova mi puiten har sanan to nge arinom IPA tang boka 4th grade an chormi pathum te an chol tak boka wangle tundin hmuna hian 4th grade pahnih chi anom ta ka wangin anin dai don talo hlea hei wang hian damlo te tan chon pek thin po erong bol tu tur anom don tak lo wangin chon phethei don talova damlo om abik takin kual khuami te tan phei chuan harsan na satak athlen nge arin omani nurse IPA tangan sor pakata chol tel boka heti hian tundin hmuna nurse pathum chau an om to ani biko thlir PHC November ni samhni pasari sangkha zakwa samkwa pahni khan health minister pu vai venga na honga tuna hian a building hi sak that to ni in khumsom om theina nia biko thlir kho chevel sai pum sai pai no chon puibu changphai mai baka paisen tangten ram pan thin ani tuna biko thlir PHC in har sanan to tur hi khotlang hruai tu te chuan lo hralokin health minister te po an lo handor to a ma se tun thlengin chansin lo mam hriat tur ero alo om lo thung ani